Sen kabangidon dukor muswa kabangidala ban le sibul gikam nang mata banyarap ngiti ki masalah minta baper rebun ki peba ki bakla bi perkhat bakla ngene dukor wajib bonta ho ngam la ban ong ba jingkan ni sang khlang baro kidong ki angel kidong lu bade ki ksur kidong lu bade ki angel kata kare jinsya lagi orang hapok kabalang orang hapok kasno orang hapok kesorpan orang hapok kita tahu per kita nak angel sultan dia nilai yang pernah kata bentar jadi bersusah nomor nasmo mengenai jenis tais kalian bentar per orang bakal ini dikepor bagi saya menghalang nomor bakim dan rekam dan jam kilung sang balang lihat maspak katanya lah belendon Ibu Sintobu, paling baca dari kesempatan